دما خوش به بینرین هجه رو 26 نیسان 2022 جه روژان روژا سی شمه بویا رو گشترین هری سرکه و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره که دما خوش به بینرین هجه روسیا رحمی لباجار ماریپول یا اوکراینی ناکه شست دروژن لشکرین روسیه لناوا خاکا اوکراینی لپی سرکفتنی نه ارتشا روسیا به چکین گران هریما ماریپول آ دبن کنترول لشکرین اوکراینی ده جاره کدن دا برتوپان وزیر کاری دروی یا اوکراینی کلاباجی جنتوین یک بوی دخوازه زختا لسر روسیه بیزیده کرن. شری روسیا و اوکرایناش 24 سباتی و دوام دکه لماریوپولی دیمنین هایی گوتنان بیواتا دهیله. باجاره کودکه و روژلات اوکراینا و خواهی استراتیجیه که گرینگ آج بو ولاته ویران بویه. روسیا همه بیجت تواهی تکین خیینگران لسر وی باجاری بکار آنیه. گند نواتاشکیوا کو بقاسی 26 کیلومتریان لباشو روجلات باجار سفرودونتسک لهریم لوهانسک آ اوکراینایه اشتیشرین دجوار ویران بویه. همو مالین گند انکو برینین گران این شرلیهنه ایدی نکارن بین بکار آنین. Там вже лінія оборони, вона والی لوهانسک سرهی هایدی دیار کرد که هزین اوکراینای ین لگند و کشیانه و تقص کرد که روسیای به ایرشین هوایی گند ویران کردیه. وزیر کارین دروی اوکراینای دیمیترو کولیبا بانگلنتوین یک بوی کرد که جبو والا کرنا بندر ماریوپولی زختیل روسیای بکه. ده هف پیوینکه لگل اسوشیتد پرس کولیبا گوت او بفکاره که سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوترس بری سردان خویا کیوه بکواناف خفکه روسیایی. کولیبا بالکشان که ده سردان موسکوی ده گلک رای دار ده اصل خودمانو گوت. گوترس دوی پیشی لسر مجاره که بسکنه. او جی والا کرنا ماریوپولیه. سر ارکانیا اوکراینا به داخویانیه که بیلانچویا شری 6 دروژان آل دجی روسیای اشکره کر. سر ارکانیه گوت. حتی انها 22,100 لشکرین روسیای هاتنه کشتن. 184 بالافر، 154 هلیکوپتر، 919 تانک و 10,308 ماشینه زرخی ین روسیای هاتنه بیکر کرن. بردف که وزارت پاراستن یا روسیا ایگور کناشینکوف جی تکلداری بیلانچویا شریل دجی اوکراینای آگاهی پاروکر. لگوری کناشینکوف حتی انها 141 بالافر، 110 هلیکوپتر و 2,576 تانک و ماشینه زرخی اوکراینای هاتنه بیکر کرن. دوی نوبری ده 3 پارتین کل آلمانیای حکومتی آوادکن جبول مجلس فدرال دنگ بدن پیشنومه که هف پار آماده کرن. ده پیشنومه ده تی خواستن که پیشتگیریا چکان آجبو اوکراینای وره برفره کرن و بلز کرن دا کوچکین گران جی تی دبن. چاپمنیا آلمانیا جی ادعا دیگه که روناهیا کسک جبو داینا تانکن جپارد با اوکراینای هاتیه پیخستن. بله دوی جیهان بترسه جبر کو تفگیرا لشکری یا هیزین جیهانی نشانه شرکه مزند ده وزیر کاری دروی روسیه سرگی لاوروف گوت مترسیا شری جیهانی جدی و راسته امریکا و ولاتین حوالبند جبو شاندنا چکین پیویست ین جی اوکراینی ره لآلمانیای جویان. وزیر کاری دروی روسیه سرگی لاوروف دیار کرد.
دبک و شر لأوکراینای و گوهر شرکی جیهانی. Инициативы в этом же направлении. Вся пятерка постоянно. سرگئی لاوروف دا اخافتنا خویاش با آژانس سانوچیان آروسی انترفاکس دا گوت. مترسی جدیه راسته و دوی سویک نیدیتن. لاوروف دیار کرکوه روسیا بشاندنا اوکراینای را دانوستاندنان بدومینه او گوت. سینور نیتا باجی حتا جهکی هیا. وزیر کار دروی روسیا ادعا کو سر کمار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی بخاپاندنا خو جدانوستاندنا را وکری تف دیگره دیار کر کو گر لهفکرن نبه و پیواجویا دانوستاندنان انجام نده. جعالیدن و حکومت امریکای ممکن دبینه کو اوکراینا جشری کو اف بیتری دو مهن دوام دکه بسرکتی درکوه. The terrain that they're now focused on is different. وزیر پاراستنی امریکای لوید اوستون پشتی سردان خویا کیف ددا خویانیا خویاش بو چاپمنیه دا گوت اگر آلاوین لشکریین راست و دستکا راست هبن هون دکارن بسر بکون. اوستون بانگ لوزیرین پاراستنی و سرفرماندارین چل ولاتین هف پیمانگر کو لبارگاه لشکریا امریکای رامستاین آلمانیای بجون. د جوینه ده و پیش گریا چکان اجبو اوکراینای ور نقاش کرن. بردفکی وزارت پاراستنی امریکای جون کربی بریان نهاگو تبو او لکاریا نوجنگرن ارتشا اوکراینای یک جا ارمانجن سرکه ین کنفرانسیه. استنانی زمان کو او لبندینه گلک ولات سوز بدن دا کو چکو توپین زیده بشینن اوکراینای. So thank you all for rallying so quickly for this historic meeting of دویناف بریده کنفرانسا وزیرین پاراستنی ین هوالبندین دولتین یک بوین امریکای لآلمانیا دست پیکر. امریکای دو سوزا پشتگیریا چکان آب بهایا 700 میلیون دلاری دا بو اوکراینا ولاتین هف پیمان این هرمی. پشتی هف دیتنی اوستون دا آخافتنا خویاش بو چاپمنیه دا گوت آرمان جامع اوه روسیا او قاسلاواز بکن کو نکاربن اپراسیون کلشکریا مینا اوکراینای لجهک دن پیک بینن. لآلی دن روسیا جارک دن راگهاند کوچکین کوالات ناتوی وج اوکراینای را بشینن آرمان جنوان ین روانه. لاوروانی زمان کو گر ناتو بریا ولاتک دن هولد ده شریوان بکه و دمی تشتا پیویست اوی بکن. بلنتهنی روسیا کوریا باکور جقالا چکین نوکلیری دیگه کوریا باکور جارک دن خو خستیا روژاوا جهانی ده مراسم سالوگران نوت امین آ دامزراندنا هیزین چکدارگین کوریا باکور ده جارک دن گفا چکین نوکلیری درکت پیش لیدر کوریا باکور کیم جونگ آن ده مراسم ده آخوی اوگات امی برنامه خویا نوکلیری لستر بیکن. چافکانیان لشکریان کوریا باشور را گاندن کو مراسم لگوری ساعت هرمی ساعت 22 دست بکر لگوری آژانسا KCNA کیم ده مراسم سالوگرا نوت آدم ازراندنا هزین چکدار این کوریا باکور ده گوت جبوزی دکرنا آستا نوکلریا ولاتی خواه امی گاوان با آویژن. ریبر کوریا باکور دا اخافتنا خود آنی زمان کوچک نوکلری دا اساس خود لهمبر شر ریگرن. لی اگر ایری شکل دی جوان بیک وره اوی وان بکار بینن. دا مراسم دا موشکن بلاستیک این ناف پارزمینی ین قدخکری ین کوریا باکور جی هاتن پیشاندان. پیونگیانگ جسال 2017 و جارا یکم ده مها آدار ده موشکا بلاستیک آن ناف پارزمینی جرباند. اف جرباندن راستی برتکن ناف نتوی هاتبو و دولتین یک بوین امریکای بریاردا کو ریزک جزای نو لسر پیونگیانگی بسپینه. لگوری و نین کو جالی چاپمنیا دولت و هاتن وشاندن ده مراسم ده جبلی موشکن هیپارسونیک موشکن بلاستیک این جی کشتین بنی دریای هاتن آویتن جی هاتن پیشاندان. 장장 90년 جرباندن موشک نویم پیونگیانگی ای سال آلوزیا لنیوگراوا کوریزی دکر
وێنەیەن ساتەلایت دەست نیشان dikin ku Kurya Bakur di meha Adarê de di tesîsên ceribandina nuklerî yên li Pangayrî tevgera xwezê de kirine. Vê çalakiyê fikarên ku Kurya Bakur ji nû ve ceribandin çekên nuklerî û mûşekên menzîla dirêj dest pê bike zêde kiriye. Di merasîmê de mûşekên Hwasong 17 jî hatin nîşandan. Serokkomarê Kurya Başûr Yon Sang-yeol ku li Kurya Başûr dest bi wezîfeyê kir. Li hemberî çalakiyên leşkerî yên Kurya Bakur helwesteke tund nîşan ev yek jî di navbera her du welatan de aloziya heyî zêdetir kir. Li dewletên yekbûyên Amerîkaya rêveberiya Biden beriya niha gotibû ew amade ne ku bêyî şirt û mirc bi Kurya Bakur re dest bi hevdîtinan bikin. Lê di vî warî de ji Washington tu gav nehatin avêtin. Kurya Bakur berî ku danûstandinên dest pê bikin dixwazin toleyên li ser bên rakirin. Li Libya alozya siyasî û ewlekarî rê li ber zêdebûna tevgera çeteyên Daişê ve dike artêşa niştimaniya Libyayê ragihand ku êrişeke çeteyên Daişê li herêma Xedwaya Başûrê Sebhayê têk biriye. Hêzên artêşê du êvarê êrişa çeteyên Daişê li herêma Xedwaya Başûrê Sebhayê têk bir. Artêşa Libyayê di dawxîniyeke ku li ser hesabê xwe Facebookê bilav kiriye de wiha got. Operasyona leşkerî ya li dijî çeteyên Daişê li herêma Xedwa çend saetan dom kir. Yekînên leşkerî herîm bi temamî dorpêç kir û dest bi lêgerînê kir da ku çeteyên mayî bigire. Li gurî tora Rûsya Elyom hêzên artêşê gelek teqemenî û telefonên di erebeyên çeteyan de desteserkirine. Hate diyarkirin ku di van komên çeteyan de berpirsî teqemeniya serçeteyê Tunusî Hişam bin Haşimî jî heye. Piştî hilweşandina desthilatdariya Lîderê berê Libyayê Muammer el-Qezzafiya di sala 2011 de li welat velatiyeke mezin di warî siyasî û ewlekariyê de derket holê. Bilê şerê mezhebî yê li Yemenê nêzî 8 salin dewam dike. Ev şerê ku bi xwe re wêraniyeke zêde aniye heta niha bûye sedema ku kuştina bi sed hezaran kesê bilê di vê çarçovê de rêxistina koçê ya netewên yekbû ya girêdayî netewên yekbûyê ragihand ku ji serê salê ve bêtirî Swîsî hezar kes li Yemenê neçarmane ku ji cih û warê xwe koçber bibin. Li gurê rapora rêxistinê ekîbên wan diyar kirine ku ji mara malbatên ku îsal neçarmane ji cih û warê xwe derkevin 5556 e. Ev malbat bi giştî ji Swîsî 1336 kesan pêk Ev dane li gurî koçberiya ji destpêka 2022 û heta 23 Nîsanê ve ye. Piraniya koçberan ji ber şer û pevçûnên li bajarên Hudeyda, Taîs û Dalî cih û warê xwe terikandin. Hûsiyên li Yemenê yên ku İran piştgiriya wan dike ji îlona 2014 ve paytext Sana û hin herêmên din kontrol dikin. Hêzên koalîsyonê bi pêşengê Erebistana Siûdî ji adara 2015 ve li dijî Hûsiyan piştgiriya hikûmeta Yemenê dike. Di şerê ku 7 salin li welê dewam dike de nêzî 377 kesê jiyana xwe ji dest dan. Krîza miroviya ku ji ber şerê navxweyî li Yemenê ku di nava welatên herî feqîr ê cîhanê de ye mezin bûye û gihiştiye asteke metirsîdar. Bilê Karsas Osman Kavala bi darê edaletê yê di destê Erdogan de wê heta di girtîgehê de bimîne. Tevê Kavala 18 sal ceza li gelek kesên din yên di bûyera parka Gezê de cihê xwe girtibûn hate birîn. Li dijî biryarê dewletên Yekbûyên Amerîka û Yekîtiya Ewropayê berteyk nîşandan û daxwaza berdana Kavala kirin. Di danişîna biryarê ya doza parka Gaziyê de ceza hat birîn. Doh cezayê muebeda girankirî li Karsaz Osman Kavala hat birîn. Herûha 18 sal cezayê hepsê jî li Cana Atalayî, Mucellaya Picî, Çîdem Mater, Mîna Ozerden, Tayfun Kahraman, Hakan Altın û Yiğit Ekmekçî hat birîn.
ev kesên tevlî danişinê bûbûn li eywana danişinê hatin girtin. Critical of many of the aspects of our relationship with Turkey over the last few years. Raportörê daîmî yê Tirkiyeyê Parlamentoya Ewropayê Naçoşan Zamur û serokê delegasyona Parlamentoya Yekîtiya Ewropayê Tirkiye Sergey Lajodenskî bertek nîşanê cezayê muebedê yê girankirî yê ji bo Kavala dan. Amur û Lajodenskî bi daxuyaniyeke nivîskî gotin. Ev biryara xemgîn a sêzdemîn dadgeha cezaya giran a Stenbolê bi eşkereyî lê dijî biryarên dadgeha mafê mirovan a Ewropayê ye. Hat diyarkirin ku dibûyerên bin pêkirinan de wê encamên wê derkevin holê. Li hemberî biryara Kavala yê ji aliyê dewletên Yekbûyên Amerîkayê ve jî bertek hat. Entities and individuals involved in attempting to evade the sanctions that have been imposed by. Wezareta Karên Derve ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê ji bo berdana Kavala bang li Tirkiye kir û diyar kir ku vê biryarê bêhêvîbûneke kûr çêkiriye. Rêxistina efûyê ya navnetewî jî diyar kir ku cezayê hetayî li Kavala hatiye dayîn derbeyeke giran li mafê mirovan e. Osman Kavala ku ji doza hewildana darbeya pazdê tîrmehê û bûyerên Parka Gaziyê dihat darizandin bi iddiaya hewildana hilweşandina hikûmetê cezayê muebedê yê giran xwar. Rêxistinên mafê mirovan iddia dikin ku Kavala bi delîlên pûç tê darizandin. Doza Kavala di qada navnetewî de jî ji nêz ve tê şopandin. Konseya Ewropayê ji ber ku Tirkiye biryarên dememe bi cihne aniye daxwaza berdana Kavala dike doz vekir. Members of that, they have asked to be a member of the European Union. Li aliyê din pêvajoya bin pêkirinê ya ku ji aliyê Konseya Ewropayê ya ji 47 endaman pêk tê hatiye destpêkirin dibe ku bibe sedema rawestandina mafê dengdanê yan jî endamtiya Tirkiye ya li Konseya Ewropayê. Bilêrî veberê Tesla û SpaceX Elon Musk yê çavê xwe berdayê Twitterê dawiya dawî gihişt armanca xwe. Musk bi 44 milyar dolarî yek ji şirketa herî mezin ya medya civakê Twitter kirî. Di daxuyaneke ku li ser Twitterê hate dayîn de hate ragandin ku li hevkirin çêbûye ku her pareke bi 54.2 dolarî ji Musk re were firotin. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku piştî temamkirina danûstandirên Twitter wê bibe şirketeke taybet. Musk di daxuyaniyê de got, azadiya derbirînê kevirê bingehîn ê demokrasiyeke bê bikêrhatiye û Twitter medyake bajaroka dijîtal a ku tê de mijarên ji bo pêşeroja mirovahiyê têne nîqaşkirin. Musk diyar kir ku ev daxwaza Twitter ji berê baştir bike. Her wiha destnîşan kir ku tora medya civakî xwedî potansiyeleke mezin e û ew li bendiye ku bi şirket û bikarhêneran re bixebite da ku wê eşkere bike. Musk yê berê ji sedî 9.2 hîsa par a Twitterê kirî bû. Di daxuyaniya xwe ya 14 Nîsanê de ji bo tevahiya Twitterê 54.2 dolarî pêşkêşî her pişkekê kirî bû. Di nûçeyên medya Amerîkayê de hate ragandin ku Musk ji bo kirîna Twitterê bi rêveberiya şirketa medya civakî re dest bi danûstandinan kiriye. Piştî nûçeyên navborî hîseyên Twitterê yên li borsaya New Yorkê tên kirin jî bêtirî ji sedî 5 zêdetir qezençkirin. Belê li Çînê careke din metirsiya COVID-19 xwe daye der, ev 4 heftana li herêma Şengayê biryara derneketina derve di meriyetê de bo welatiyên li paytext Pekînê jî bi tirsa ku wê ev biryar li ser wan were ferz kirin, ketine panîkê ji ber viyekê xelkê berê xwe daye süpermarketan. Ji destpêka meha Nîsanê ve ji bo pêşîgirtina li pêla Omikron li bajarê Şengayê Çînê biryara derneketina derve hate dayîn. Ji ber zêdebûna pêketiyên li paytext Pekînê ev metirsî li wir jî belav bûye. Li nava paytextê testên COVID-19 yên giştî dest pê kiriye. Welatî di nava panîkê de berê xwe dane süpermarketan. Vêyekê di bazara giştiya gerdûnî de jî xwe dahîz kirin. Bihayên neftê li 4 aliyê cîhanê û bandûrbûna COVID-19 ya li Çînê carek bû sedema ku nirxê enerjiyê ji sedî 5 dakeve.
بلی بینرین هجام لوردگیشن داوی بلتنا خویا جهانی و دبیجن حتی سبا جارک ادن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار